Guarana je možda najpoznatiji brend energijskih pića u Srbiji, ili ti jasno, ali to ne znači baš ništa kada se obraćate Z generaciji i millennialsima. Među nama, oni baš mogu da budu pain in the ass. Vise na gajbi, vise po gradu, a mi želimo da vise na Guarani, skoro pa nemoguće. Ali imamo ih, jer imamo plan i obožavanu, malo nadrkanu sovu koja uvek zna šta da odgovori. Nije tajna kako to radimo, jer ne pravimo iznova obožavano energetsko piće. Koristimo svaki mogući format Facebooka i znamo samo jedno. Ako ne možeš bez njih, budi sa njima. Ili budi još luđi od njih. Budi toliko neočekivan da neće moći da veruju šta sledeće možeš da napišeš, postaviš ili odgovoriš. Od milion komentara odgovorili smo pa skoro na sve. Najviše volimo kada nas neko pita da mu pošaljemo Guaranu. Pa brate, kupi je. Sove su bez love. Znamo, jer početkom godine smo najbolji razloge za dekintiranje nagradili sa 1000 dinara. A seksi moć Guarana Afrodizijak smo iskoristili da u jednom od najvećih lanaca prodavnica u Srbiji cena ovog proizvoda bude 69 dinara. Ne pitajte zašto baš 69. Noćna ptica bila je budna i na festivalima na kojima smo podelili neke od možda najjačih trenutaka u Sovinom životu. A Sovin život prenošen je i uživo kroz svaki Facebook live kada smo topljenjem leda predstavljali novi proizvod ili prvi put prikazali sovu koja je odgovarala na pitanje fanova. A ovo su Stuberi, popularno rečeno influenceri. Naši najbolji ortaci. Poj, Stuberi! Za gašenje imamo Guaranu. Možda influenceri nikada ne bi istetovirali naš logo, ali naši fanovi jesu. Mnogo njih se prijavilo na konkurs Sovina tetka, a njih 20 dobili su našu tetovažu. Tetku. I da sumiramo, kvalitetan kontent, odličan community management, ispraćeni relevantnim social media formatima koji su samo dolivali ulje na vatru. U odnosu na 2016. godinu, 2017. imali smo rast engagementa od 85,25%, a rast broja impresija bio je veći za 25,86%. Ni mi ne verujemo, ali proverili smo više puta. Broj Instagram pratilaca u 2017. godini porastao je za 223%, a prodaja čak 17% u odnosu na 2016. Pojedinačno, brand ekstenzija Icebreaker prodaje se duplo više od prošlogodišnje brand inovacije. A šta na to kažu naši fanovi? Imam 2%, pa će biti kratak. Stavite vam zakon i samo nastavite tako. Nastavit ćemo 100% jer više nema spavanja.